Ni poslije 3 mjeseca termoelektrana Gacko nije riješila problem ispuštanja prekomjerne količine pepela iz dimnjaka. Uzrok je izuzetno loš kvalitet uglja u odnosu na projektovanu tehnologiju. Ugradnja postrojenja za prečišćavanje uglja stara 8 godina ostala je samo plan, pa nije izvjesno koliko će se još čekati da bude pretvoren u realnost. Na dimnjaku termoelektrane Gacko ispušta se duplo više pepela i štetnih čestica od dozvoljenog. Za sada je neminovnost, tvrde u tom preduzeću, jer stiže loš ugalj sa nepoželjenim primjesama. Kapacitet sistema otpreme pepela nedovoljan je za prispjele količine. Imamo ogroman sadržaj pepela i do 40%. Naš sistem je projektovan na sadržaj pepela do 16% po geološkom nalazu iz rudnika koji je prezentiran prilikom projektovanja bloka. Zbog temperaturnih minusa i mogućih šteta na opremi o zaustavljanju bloka se ne razmišlja. Umjesto u zonu za odlaganje, velike količine pepela odlazit će u vazduh. Do kada, niko ne zna. Sa sigurnošću se to sigurno ne može tvrditi, ali sigurno je da i ljudi u eksploataciji i ovdje ljudi u upravi preduzimaju sve da se taj problem riješi, jer sve mi ovdje živimo i od ovoga živimo. Glavni problem predstavljaju glinoviti proslojci koji sadrže dosta aluminijuma i koje kao takav kotao i filtersko postrojenje ne prepoznaje. Nažalost, evo već 8 godina, 8. godina, ta suva separacija nije nabavljena, iako se ostavilo sumnjanje na tehničke mogućnosti, bar sudeći po izjavama onog kadra koji je odlazio. Ovaj menadžment nije našao druga rješenja, odnosno nije radio dopunu glavnog rudarskog projekta s ciljem odstupanja. Za Gačane nekada ekološki ekscesi, a danas pojava i gušenje u pepelu nisu novost. Šta da radimo? Živimo u Gacku gdje živimo od termoelektrane. Ja mislim da bi nužno bilo da ju gasimo. Da bi ogroman problem bio veliki broj građana. Ogromni problem. Ogromni. U kom smislu? Kako smeta? Svakako i za djecu i za... Ne može se ništa ni napolje, ni ostaviti, ni vešku. Ne smeta sad, nego smeta odavno. Svakako je bolje da radi. Zbog nedostatka mehanizacije skidanje otkrivke ispunjava se polovično. Zbog nekvalitetnog uglja trpe postrojenja i oprema termoelektrane. Radi je smanjenim kapacitetom, pogoršan kvalitet uglja naravno utiče i na sniženje kalorične moći. To nam pravi problem niskih snaga. Ti režimi rada bloka sa niskom snagom vuku za sobom određene tehnološke probleme. Sve nam to usložnjava jako svakodnevni naš rad. Jedino rješenje u rudniku i termoelektrane Gacko vide u instaliranju više desetina miliona vrijedne opreme za pročišćavanje uglja. Za sada nije na vidiku, pa će pepeo iz dimnjaka termoelektrane, osim Gačane, uz pomoć vjetra, zasipati to područje kilometrima unaokolo.